who ye CID officer who see a didi IGP atem nti eno na ye ebe investigate ye duru ya atem na sem no kwa wie properties e obi a publish e o social media eno na omukwa ka ho asem Maswan Mahama ono na ye Canada Japan ayi director of operations omo na publishing on social media say 15 houses e won crime ni nyina ye media se wonu e bisa me say sa dan na Canada Japan crofo no publish say eye me mabronya dia no fa hin na ewo me nkonkwo kire omo me nkonkwo kire omo ultimi mfa me mametna wanim e misame questions ya ehunya tina se me so me maw answers ya hunya den ehia na me no me obi a oba ka kire me say Majidi IGP atemti mempa na chew na makwa akopa na chew ene dia mo amodwene sa no momfa sa asem ne to ba bi na me nante o wosi madidi madidi watem dia na okokoto a wo ma police atem because security ya odia timie na me yasem ba ba gina akoka say ai madidi watem ntino yohono me ba be power chew enti samadwene say mo chi abronya mana mia na no dia ene agrobi na mudi o abusia empenifo se ne wahunu ehunu trainings ya na de pempinu ya wadin bu se asem to na be se asem kwere be sa to bi ma ne wo ye ma asem to no be twon wo de fun won sa ko yibim na so in the case of Kwame Bafo ya bonu mane se aboye na busia enye sa na tie this time around was sign aba na waba ne big na waba ne heavy ya ensem a wasan akeka ade aba ne de busia me kamia se sa police force sign so abronye mu bi ma na we de wo mu fa ne nkokọ so kro mu nyina no mobu wo de be kwa kochi mu straight ensem ya abronye asan aba abede na di ewo here TV so enra the first time ya police for chin ne man bill no wo ba bonti the first show a wo ye ye call so ewo police for no ensem abra okopie mu ewo court ho ekwan ya judge no kwa fa so man remand ne ho nsem ne nyina na abronye ababetena ohia TV ye no ane dia so ne wasane nsem e de egu ho pai no mu nchirimu na de ba beso mu ya mesre so mi subscribe button no so dia che me too much isa no upload me to pe one first person ya me notification afi e back setera na so mas ne mam jwe bro back setera e jwe kwa wo de in bags Italian bags papa na wo mo eton ene me sesi kasem no ho aye den ti se wo kwoto ade a so papa preko se ne beye na ebeche ede amaw enu nti na mekanfo back setera no ede ama wo mo kaso kakraba omni KFC no na edi enhwene mu ba bia wo kɔ bia omo ho bag wo kala bia wo pe bia so wo benya ede ama mo numbers no edu screen aso befa na wo ne wo mo edi enkomo ebusia se ya body area yensem no dia na ye kwakopie mu ewo Kwame Bafo abronye na kache na ye nyina ye enisem se na ebe ye yanya abronye ekwatena wo hia TV keka nsem na nokotia IGP enumu na wo mo ekopaw abronye de ne kohye mu ene okokodi na kakra ewo police for akache na ye de na ekọ na ye de na ba na ye man remand ene Black Maria ka mo ntum ne de abronye nko ahyem ne ye de na ba no kwa nam so ma NPP fo bi sori ka setia ye se no ka say kwa demonstration koso se NDC aban na ya aban o ma imagine se ombeka manfo kasaboa e de ahye omo yam ne che se culture of silence na no bi e no person mo de ba o man ga no so de nya de a wo betwe e de ma NDC fo ni se aban no e ya de na se enya wo bebo aban da chi aban no entimi fa police fo ana se tumi e ma mehunu na wo mu na enumu e na Kwame Bafo abronye fi se wo kopie mu e wo police fo akache man people fo ko bom wo ho ene ade a lawyer fo di no ha twentwe nyina se me no ka se de wanya bill ababonti na yehwe ya sanka wo beba ne nim se wo beba anka wo ba no boko wo ba ne nsonyi fi se ne afa na ni so no anka won san emfa na brabo ento chacha na so busu ya ka me se Kwame Bafo abronye yo bi a service wo tara no obeka sa de fa ne baby ama nsam no afiru ha ba besen se me no ka se de wo hia TV so ne wo de judge ni odi asem no aba betena ho na ensam a waka fa no wo kire se abra asem no ewo judge ni nsam no mo kwa kwatena se no odi kan ade ne findings ne kwa ye wo fie ruli wo fie ye bibia wo fie ansa no mbepie mo koto dem ni siden na judge ni akwa kwatena asem so na asem ne kwa obi am odi kro na wo de wetimi atena wo dem no abo wo kro na wie na wo ruli awie ade o judgment atu paper so de ahye fa wo bedru ha ansa na oba bebe be na sana ese kwakọ de jombi na judge ne yedusia ensam abronye kan ka me ho ne enkotie ye ba ye be de achi nkomo because setete ye onu a me susu se ne mpaboa so se et se tunkusa eba be chime ko police station na me ko duru ye na no
Uso obi adi watem me duru police station a uso me mobile phones why na me say otonsa frame me anasa frame me mobile phones. The first thing I me duru police station you requested from me say me hand over me mobile phones and from Ghana Police Service. Meaning say mo track kwana me fa so ye den enya me information adi ye maduma e wo hia TV na me ya brewa ba nti emu me kwase ya waton safre ni padua no me duru ye no me mobile phones e hia tete ye wonu aka me ankasa amaba nti se me mobile phone ni ho de a asese ye hankofo me e de me kotum because ma so odene ye bisa mobile phone me se me ni mobile phones asa na me mobile phones ni o me baba kwa na ma hwahwehwem me hwahwehwem no ma hu ne ye mobadie afiri me ho ne ye mobahia afiri me ho enti saade na mobahia afiri me ho no ma boaboa me ho ansa na me ko enti me mfa ma na wadi askane o no wahu omo a wo mo di information bra bronye o nanka wona asie se obi adidi watem se wo mpaboa se tunkusa wona asie o se obi adidi watem nipa ne mobile phone eni watem me do the first thing monyi ni mobile phones nyina amra ne enkohwe ade kura ewom because omu susu se obi wa aban mu a oma abronye information e phones no so de mon sanka ati mo fa me nkotum because me ma so den phone pa baba de mo wajam de fa me nkotum se mobile phone na ma ne so de mbekọ akotum fa me nkotum wono hankofo me wie ye nse de me kan ye me se na nado 8 years administration emfa me nko police station ye wie ya na mo se companies mienu ye hwehwemu na ye odia ye board na Asempa countryman. Yes, it's true. It's abronya dia, I media. Abronya communication and manning. I media no kre. Aduma abanya aduma ba na dia enam se me na me si Jubilee House. Abanya aduma media yen say Asempa countryman me na me eno na me di si Jubilee House. Asempa countryman and I'm in see Rate Hospital in Tibontimentum. Because won't mean family mammet now when him and Miss Sammy questions ya a hunya Tina Sammy some mau answers ya hunya day because throughout some companies way at na kroma the last 9 years and ya banya jumada. But company no survival, and ya buying too much survival. A survival, Ntino. Upasa investigate here. My investigate here and kosi who. Nti afeda mo pasa mo amoti free me what say. Ebi ame ya adwuma bi na a whole government machinery. Mo pa bronya achena. Mo investigate here mo nya hwe. Emfri no ho say ye pe bibi corruption bi dia yere no ntinu munya nweye no nti saade ya wo da ye mfoso ne ye nkase wadidi IGP atem ne ye nyere no nti afede me companies ye wie ya adama obia publish say me 15 houses won crime. Aye Azeka Mankwa Jare on ye bono deputy program officer Edema Honorable Kennedy Japan and a Maswan Mahama on ye Kennedy Japan a director of operations on a publishing on social media say 15 houses a one crime ni na ye media Mikoduri yano na CID officer set se wonu ebisa me say sa dan na Kennedy Japan crofo no publish say eye me mabronya dia no fa he na ewo me nkonko kire omo
me nkonkotre omo wo mreko a me ankasa matwere krata ade akwa bie na fo se omo investigate sa 15 houses na omo say ye media no me kokoduru si ade aso ya investigator said say onu bisa me say Canada Japan crofo na me ka omo publish ade no social media azeka mankwa jare ene maso mahama say 15 houses no ebi wo domi ebi wo ha ebi wo kumase enti me nkyere omo location ene kwana me fa so me akwae na me say we anu ye ne simple me dini nyina sa dan dunum ni nyina no oman ntwehwem na me de nyina che oman Ghana na Ghana police service for kra mo personnel for no etoda bi omu ni ba bi da nti ma free makoma mu me de sa dan 15 na honorable Canada Japan crofo publish say ye me media no me akoma mu fita me de che oman Ghana ene Ghana police service for nti mo modena na mo mfro mo no mo nkyere ba bi o me de minim na mo koko hu na ya bronye dia me de che oman Ghana 15 ni nyina me de che na mo wie so a enye sa me de che keke o mo wie a mo nsa no mo me kwa adu na me duru koto a nya fe na me kwa kasa enya me dia me duru koto a me dia tum se ye me dia se be ya me ko afia sentem continue entu gina obi social media yi a ono atwere eye maso mahama Director of Racing Canada Japan campaign team Bono region. Azeka Mankwa Jare, the deputy program officer, say properties we nyina all because Makan Canada Japan asem. Enti who ye CID officer, who see a didi IGP atem. Enti eno na ye ebe investigate ye dunia atem na sem no kwa ko wie properties obi a publish o social media. Eno na omo kwa kan ho asem. Hey. I'm say I'm on hwehwe mo hu wiya me ademete say ye media na o man na di matum because nya say me dey check keke me wiya ma e ready say me sena ko ho says because me nim kwana me fa so ye den akwaye continue atido wo mo awie ye me ne ba bi o mo di interview so kono interview ni kono any response wa e ba no ma hu say Womo ankasa ni case nti ade atin ya kwadu omode ba ya ne say what did the IGP atem continue na me no me obi a oba ka kire me say magidi IGP atem nti me mpa na chew na makwa akopa na chew ane dia mo amodwene sa no mo mfa sa asem ne to ba bi na me nante o wosi madidi matem madidi watem dia na okokoto a my police atim because security ya odia timie na me yasim baba gina akwa say ai madidi watem ntinu yohono me baba power chow say wo to na say ya bom krofo prepare omo mamoja tu omo wo safa ho ye ho 419 na wa baba ka tirem say wo no yaka wasem ntinu esesa bronya meba ebe di kosua crate ebe power chow nyesa abatimatu na me no omo a wo musuro ses ho no amekwa hokra na me da pa me wo fie kura me ntimi na anti samadwe ne sai mo chi abronya mana mia na no dia ane agrobi na mudi o ana mo a mo nso mo si ai obi na abo ne dia ogokan obi ho asem ana nipa na ama na koses no me koye no udu abo ne nti se nipa na mo kase me kokan ho asem ti na makose me koye no mudu abo nti ne mo kase ne nti makotua daneka se be ya nefta me kwa menya ba bia ye den ada eno no kire se won sem na obegina ho puppet ne so ne wayi ne so aka no me ememe me se me koye no makwa kotua danka se be ya nefta na me kwa menya ba bia da nefta na me kwa menya ba bia da antimam mfa ahuna bia me kroso mani so entabusia kwa be bafa bronye ene akwakotie ne nsem no ede aba na message se obegya wo comment
ɛwɔ comment section hɔ de ama me na afei ɔnya subscribe button so ɛyɛ too much gh ɛyɛ aka isa ɔde bell ne bɛka ho sa no upload ne to mu apɔmunya notification no wetumi ho sɛ de ensɛm no ne nyinaa esisi all the social media platforms so kɔ a ɛyɛ too much gh o subscribe no wa like no wa share no wo nua bi nso enye bi ahwɛ me din ɛde dark gold yɛbɛsɛn hyia